Norok to joto nor latest news nugui Simon bai thangkana. Tripura ni simi Delhi jora pedal yatra himui thangmani gari kaisa kayawoi. Bo wngkha borom gana da David Morashing. Finally bo tinini hai salo ar jagao sogoikha tei Delhi o sogoibani yagulo kheno ar jagao je tongnai Tiprasa Delhi o tongnai rok borokno kaham bai lamsokka chini Tiprasa rok obo hai nugui belai kheno khakchangma mano amsukhe kha gwnang maya gwnang bai lamsokmani bagui hingke norok nainai di borok bahai ke lamsokha. Live like hambai marwo sini specially Delhi Tiprasa tin rokno belai khatungka tongthoka tai borokno kha kaham bai ke sing haino hai chobani chiba ya pharo sing thaimano thanai 5th July 2023 bo sini brother David Morashing leadership bo Delhi Agartala to Delhi pedal yatra chengjakha o pedal yatra ni distance by 2500 kilometers tongo tai borok 5th July ni simi chengai tini hai salo tini 6th September 2025 borok Delhi o phai sokpaikya tai Delhi o phai sokpaimani logi no sini Delhi Tiprasa ro asake khatung khaja kai borok no receive khlainani bagai welcome khlainani bagai kha kahamjan oglani bagai tai borok ni full support extend khlainani bagai borok bo o jaga phai sapai kam bagai borok no blai ke hambai sungobo no news ti sun Simon kha pok duk ni bisingti tai borok bai gari laino bisingti je dino 5th July 2025 o sini brother David Agartala ni sini bini team rokno tui pedal yatra chengkha ad dini simino Delhi Tiprasa team rok joto khabaksa khansa palbaksa khaye oksab laimani bisingti borok no o jaga khaye kuno kami khlainani bagai tai joto tongnani subida hoite borok bai coordinate khlainani bagai program success khlainani bagai borok kha songjak ni Simon kha aboni bagai Delhi Tiprasa team no blai ke ang khabai khumbai hambai marwo tangi ingkangke o je soba brother David te bini team ro khlai tongo
amokuru dino borok ni particular personal nimka point number 1 hingkai tripartite accord eba tiprasa accord je hanai 2nd March 2024 sign thaimani dan bagai borno pipe lay akan bay hamzak ma ai pano kaisa kop sana mu tuma abo Delhi paisa paibana abo chini achievement yasi abo chini goal bo yasi chini goal angka permanent solution for the Tiprasa nation David Mura Singhai asai nai thinai neta phainai thangnai yaba Tiprasa tofa kathan kono nonai se to Tiprasa tofa kathan kono nonai ar Tiprasa tofa muthani narban thangke generation by generation komor yasak zaratui जों जबा खाइमा थांनाय गोथां खोनाबाजे आरो यग यासाक जरते यग ना बाने जों जाप जगमा थांनाय आरो माने संसारनि नियम कायसे रायदा दं साइन्टिफिक रायदा बागा दि थिउरि अफ सर्भाइभल स्ट्रागल फर एक्जिस्टेंस किनांगो गोथां खोनांखो जबा खाइनि बा थांनाय गोथां दंख्लायना बागै जबा केचेनि यासाक जरते प्लास जबा खोख्लायनि यासाक जरते जबा खाइमा थांनाय केचेनि अल्टरनेटिभ सल्युशन गरे Sini solution nangka abono ekmatro pai coba khenai David Mura Singh James thangnai phenai Tiprasa komoriana nonai jati dofa komoriana nonai o jati dofa ne alternative solution permanent solution ni bagai Delhi jara je padel yatra khaimani amar just beginning se piaba yog yasar jorte coba ma khenai sini goal Delhi ni phai dor marna dia sini goal ngake sini permanent solution no sini Tiprasa जों हयतो बाक्सा साइमियाना पारावो दैमा नंगिया बरमुरा हाचुगो दैमा नंगिया हाथाय गतरो दैमा नंगिया लंक्राय दैमा नंगिया बरक जों मिनारेल वाटार दैखान दहो रखान दिनि खानफ्रो दिन हाजिरा करे मिया गांद्रि फालिनाय लामा किनार किनारा 200-300 टाका दिनो इनकाम करे जों कामो Tiprasa किसान से खुंनाय र अनेक बरक या ठीक बायसे एक हाय बायसे बोसोर जुनै नि नामा दाम बोसोर जुनै बरगानो अफिस मोनसे माइसारि दहरो मने आ 200 टाका हाजिरा करि जागा 500,000 सबाय रि दहरो मने हामजागना बने डोनेशन बरनि उइस ते बने स्टोरी माने आमा बायसे किने आंगर सकाय स्टूडेंट्स यूथ ते जारा बेरोजगार तंगाय दिल्ली बेंगलोर शिलंग गुवाहाटी निजेना हावो रोजगार मा इंगने फातारो थांनि रोजगार ने बागै नै खेलां खाता दिनो तनाय विभिन्न प्रोफेशनल बरा सुबा काके लामा गबागै काबै रक के तारि रक बरने असक जे यगनाने मुसुंगमानि ते बरने आमसक जे ब्लेसिंग ते बरने आमसक जे हामजाकमा ते यगनाने मुसुंगमा साइक्यमा बरने दुख बिरमाननि कष्ट आमनि सामो और या थे कि नहीं तो ठीक है दरकार नंगा के तेलंगाना राज्य माना प्रो जो तो पॉलिटिकल पार्टी फंक्शन का तेलंगाना में फेवर कि सिरी Tiprasa ने पॉलिटिशियन लोग तो तब फेवर ये को जो तो फंक्शन में को को सिंगो भी में फंक्शन का लाइसेंस कि उन या सक जरते चिंचोबा मा फेने और सिरी पॉलिटिशियन नो फंक्शन खाना बाकी मासा चोबलाय नै इनि फाया सेना बरो फाया नै इनि हालिया साइ तो सेना बरो नगो या थे कमै खुलमै पनि बर्न मा कबमै खाबै थाने आं थांनाय बे जत Tiprasa मा थांनाय जरा दफाना थानसा खाय चाबैनाय पियंगानि मुसुं जायगा पॉलिटिक्स नि थुनाम बन नगो थुन थालिनाय या थे रमै खुलमै मा खामनाय पाल थांलायनाय आमते बेखान या के दरकार नके तेलंगाना ने हाय आमते वायलेंस खायजन सामा को या नांखांके निजेने बसागो लुबै खान प्रोटेस्ट खायफोन इतिहास तैरि खायफोन दफाना पियंगानि बागै सोंबासा केनाय कारण दफाना पियंगानि बागै थै कलम